Malakrun wangagan Chibron Bol Kanad International Radio America. Raja ga tongnat ka tongne ne tinat ka yen ta changdar me guru ti ga tibaladye ka biaro dun falfin. Wunu yal ko lang tat ga da jo ne min ja dam ke nya chum jo ga nya chum bi ba na ke wi shorna do le pan ne je na wa cha chamre kwanda ka ne wo le nuor ja lar bo ne ne inga ga ri nga wo ki ban penye ba ngwanga bu ni sin. Again, you talk a Kök Ruëi Thiang. Kök Ruëi, you know, will one airport, Caa Kök Akɔl Kur, Jakamala interrogation right now, a man call a cab, Jachalot, and a jingo. Kujiran, which wrote Jigo Nur to tea, became abandoned. He became cock. Ku betemi bisham. Break the Bejik, him a Kök Ruëi jugger, him a chair jugger. Kabaka Jik and Gado con the Alten, you con cock a pick. Cái chuyện cô biết cái mình bị cái này chẳng, khi mà đúng với đúng sở Sudan, cô khi đúng với cái đúng sở Sudan mình đến năng nuôi để thu đỡ mình lại cho là sở Sudan của ba đỡ riêng, ở trong một câu gọi liên man cái liên man giả đỡ mình lại cho cái interrogation, Caa Kök cái airport cho nó với cái Uganda, cái yêu liên này Akɔl Kur. Cái chuyện mấy đàn chỉ là cho lấy giang hay là yêu con quýt, là anh vừa là bé cứ quýt mấy pan này mấy cái là phải phơi bé chụp, u đến là nuôi ra quay được gọt tóc được phê cái này u mấy lúc Kök Ruëi, anh ta mới cho thêm mình nấc anh chơi nó, Kök Ruëi, khi này là con nuôi ra u mới khen giang lấy luôn nấc bạc cho nấc con, anh chơi nó, ta tóc cái khen guru u bả lại, rồi để ở lo ai cái u con, chụp cút chụp ngắt đan cho bên con nuôi warga kan chatanya Henry ke so Sudan nyogu kan ne kan ne to gulgoro nak junubin dial ko wo chatin dial ten gwe ke de so Sudan gwa ka de na luin gwa kel ga chikan ga loko tan ken ke so kulele lo gorungu e question na makaling lit chiling lit go tiji kulele lo gorungu lunu wo tele ma gor kan ne ajen wo balelian wat simple tama opposition ne dial ji ga mat wo garma char ba release cha kam yugat Hello Mariam, the Prime Minister of Ethiopia, is on that paper right now. Ku and Eje, Kabetisi in the Bemek within a week or so to make sure we got my sharba yuk barar, confinement and charlatan. Kuran yin jabang, ran luka jabang, Kajarmanano Kula take a strong old politic and Kualanga of Sudan. Kuala look and let goike. And let goike kakan kuj to Sudan no but take more than anything right now. Ko yawa nanga South Africa chiriak South Sudan lo dit din mele lo ngone riak dan etesen ti jewi mona ko lara foi wona iri chala jubu de te den ga self kir ma yadde tabanda ga surety he will let go so bugan ma cha balu jok so let wait patiently ka palne wo be doctor yak ma cha tan durgon balu jok chit ga war ga cha go opposition dial wo doctor yak ma cha barar enjen ko men dalar ga bolling li do yen mi yabi chonkel ga yak ma cha ka yak ma cha me lu ile lun ka se jin medan tel gwa wo yentin so this is the point. Again, so con chong ne bum fal ne bum rai ne bum wo thieng ro ke ku ma nan en bilel gan ngot ka jobe. Again, men do dien Southern Sudanese mother of care come and so da batagangar ka jan payame on 24. Do dien N.I.R.A community emergency fundraising party balel ka dumoy aiwa shit ka mga yen. Dung ni mandano Regina nyibol and dan gur ko rok balel ka changa diok kampai diok be beno lunu ko ndial cha ko invite ci roye lat pan nga ko ndial wo wanatin ka bana gada to mo bana moy ko rok kibo go an wo bana wo ko nije ger wo bana tek nije yen pastor dial yang roje me wo wanatin no anje na mawu Jukain community under the leadership of Dakwel Myong but ka ngar ka men ke to Minnesota ka 13 ka fayen diodian anje no Wa Dubo under the leadership of Touch Pidor, Wadu the Wouting, but Takangaraka Menketo Kashanga well Kapayan Diodian. And the Sudanese Mission Society, the Lutheran Mission Society, under the leadership of Matthew Wilwolbooth, but Takangara fundraising party, which are condial inviting Kajan Chanka well Kahomaha, Nebraska. Del Kuzni dial nga yene wo Matthew Wilwolbooth leadership the Lutheran Mission Society kana mataka nga del Kuzni dial me ko kwara ko yakan
barantamen changara ma sha serap ko ma han bras ko konten ka pai wal amen ka pai dok en wo bana wotin yen jidul ku ni dial til lana ma support to ka kenden guru wo balarya ka tungnat ka tungne ne tinat larne bum gas no kondial chana your emergency contribution no gur kame ladne jallet chere ko gwade ko wo we need it gur konne ajen kula dodano ajen kula korano ajen kula supporterano enara miki dung so Sudan cham biling leader gur ka je himen chelling aba wo che titot ku tung yorar ka garut garkot kara je ngom pan ga je dormala chwal fagar la de chelling yu te chicken ga kwal to kwala wo garkot ku ri chawa kok te je ken dormala chwal kinye awana goro te ni ron tan fanya valelendum agan chi bron bol Kanad International Radio America here in USA.